waliotakaswa na Yesu. Ukoma ukaisha, basi palikuwa na wakoma 10 waliotakaswa na Yesu. Ukoma ukaisha, mmoja aliyekumbuka kurudi kwa Yesu kushukuru, mmoja aliyekumbuka kurudi kwa Yesu kushukuru. Wale wengine hawakurudi, walitokomea, hawakurudi kushukuru. Wale wengine hawakurudi, walitokomea, hawakurudi kushukuru. Basi palikuwa na wakoma 10 waliotakaswa na Yesu. Ukoma ukaisha, basi palikuwa na wakoma 10 waliotakaswa na Yesu. Ukoma ukaisha, mmoja aliyekumbuka kurudi kwa Yesu kushukuru, mmoja aliyekumbuka kurudi kwa Yesu kushukuru. Wale wengine hawakurudi, walitokomea, hawakurudi kushukuru. Wale wengine hawakurudi, walitokomea, hawakurudi kushukuru. Yesu akauliza, wengine wako wapi? Kwani hawakutakaswa? Yesu akauliza, wengine wako wapi? Kwani hawakutakaswa? Jifunze kutoa shukurani mama, kwa mema Yesu aliyotenda. Jifunze kutoa shukurani baba, kwa mema Yesu aliyokutendea. Mungu anauliza mangapi anayokutendea, moyoni mgumu, hautaki kushukuru. Mungu anauliza mangapi anayotutendea sisi, leo ni mizito, haitaki kushukuru. Jifunze kutoa shukurani mama, kwa mema Yesu aliyotenda. Jifunze kutoa shukurani
haitaki kushukuru, haitaki kushukuru. Walipenda hawakurudi kutoa shukurani zao kwa Bwana. Walipenda hawakurudi kutoa shukurani zao kwa Bwana. Tena ni mbaya sana kutoa shukurani, tena haipendezi kutokusema asante. Walipenda hawakurudi kutoa shukurani zao kwa Bwana. Walipenda hawakurudi kutoa shukurani zao kwa Bwana. Tena ni mbaya sana kutoa shukurani, tena haipendezi kutokusema asante. Asante, 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 asante Bwana ulionitendea. Asante, 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 asante Bwana ulionitendea. Asante, 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 asante Bwana ulionitendea.